Li Bakur Rojhilatê Sûriyê û li gorî zagonên rêveberiya xweser mafê jinan weke yê mêre di hemû xadan de lê duwarê saqlemiyê de gelek mercên neyînî bandorê li ser rewşa saqlemiya jinan dikin. Jinên gundan û jinên koçber ji derfetên dermankirinê gêncaw bêpar in. Pispora taybet ya nexweşiya jinan Tektor Dîlber Dawûd dibêje li dervayî bajaran gelek xalên tenduristiyê hene lê gelek kêmasî di xalan de hene bi taybetî gotinebûna pisporên nexweşiyê jinan. وايه اريافها وايه مخيماتها وقافاتين اكثر شكايات شائعه شنو؟ اولا التهابات النسائيه قال لك انواع التهاباتها هنا طبعا اجبرتش وسائل الصحيه نقل لك موجود وان دراده درن مثلا قابلات الواندرا هنا ندكتورات المراكز الويدك يعني نمدعم باطباء اخصائيين نسائيين فدرن جم قابلاتي ويدك درمانا ددنوان ممكن نوعي بن اجنا خشيا امراض النساء مثلا درمانا ددنوان نقي صحن ف ولو مقاومه جيج نخشيار تشيدبه ونخش يقول كيف فيدناكو وبالتالي دي صافت قرنج مر فيدكي فاطمه الحسن دربدرك جسري كانيه لكامبا سري كانيه هاتيه بجيكرن جو او كام دي كفر روجلاتي باجاري حسكي دبيجه درمان تنيه هل وها امور ساغلميه جنجي تننه بس بالنسبه للدواء هم ما عندهم درمان تننه وهروسا اميره سخلميه وكي ايكوجي تننه ریخستنên sağlemiyê jî di nava vê rewşê de hewl didin got vê valahiyê dagirin. Rêvebira Komîteya Jin a Heyva Sor a Kurd Sozdar Eko dibêje zêdetirî 6 xalên Heyva Sor hene got di her xalekê de jî xizmetên tenduristiya jin têne pêşkêşkirin. در دورة زيدري شست خالي تندرستي جو كلينكا جن دحر خالي كجوان ده هي جو خدمتا جنيه بيشكيش دكه هروها ام بيجن نفسها وان خالي تندرستي ده تثقيف صحي بيشكيش دبه جبوي سر مجارين باقجيه ام تبيجن تش مجاري غريداي اي بيركا دجاني به زاروك و ام مجارين فيرنجي هروها دعم نفسي بشكريا دروني تي بيشكشكرين دوان خالاده هجای به بیرخستنه یگو یک جبریارین سرکین کمیته تکوشینا لدیش جداتیا لسر جنان گو درونشتنا بیستان دا آنتوین یک بوی بسالا 1909 نهان دا هاتبو لدارخستن لگوری پیشنیارا گشتی یا هجمارا 24 خالا دوازدان یا پیمانا جنو تندورستیه بریار تکزی لسر پیوسته دولت انتگردار همو رێگرین گونجاو بگرن دوارێ پێشکەشکردنا خزمەتên tenduristiyê ji jin re da ku ew cudatiya li dijî jinan ji holê bê rakirin û bingeha wekheviya jin û mêr duwarê lênerîna tenduristiyê de misoger bikin. Di nava şerê navxweyî li Sûrî de jina koçberbûyî di nava mercên jiyanê zehmet de ji mafê xwe yê saxlemiyê jî bêpar e. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.